Amakuru atugira haturuka mu bice bya za Rubaya aho igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kubabazwa n'inkuru y'agahinda bongeye kwakira. Mu by'ukuri abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye gucika intege. Ni inkuru iteye agahinda yemeza neza ko abacancuro bo mu itsinda rikomeye cyane rya Blackwater bafashaga igisirikare cya leta ya Kongo mu kugurutsa amadrone muri ibice bya Kivu y'Amajyaruguru, ubwo ni ukuvuga Rubaya n'ibice bya Masisi neza umanuka wegera Minova na Sake kugira ngo be wagera mu mujyi wa Goma. Ahangaha bivugwa neza ko mu bice bya Rubaya neza ahitwa Kawere abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo baje kwisanga abacancuro babafashaga kugurutsa izi drone batunguye ku buryo bukomeye cyane bahita bicwa. Nagahinda gakomeye cyane, benshi bemeza neza ko iyi nkuru yari yakomeje kugirwa ibanga ariko byaje gushyirwa hanze. Banemeza ko igisirikare cya leta ya Kongo ariyo mpamvu kiri gutsindwa, nta drone iri kongera gucaracara, ababikoreshaga bamaze kuba bakicwa ku buryo benshi bavuga neza ko intsinzi iri kugenda igana ku ruhande rwa M23 nk'uko n'ubundi byakomeje kugenda byigaragaza. Ni inkuru y'agahinda yemeza abasirikare bane b'abacancuro bo mu itsinda rya Blackwater ry'umucancuro mukuru Eric Prince nk'uko baje gutanga umusada bishyuwe akayabo na Tshisekedi. Bamwe bati aba ntibumva kongera kugaragara ku butaka bwa Kongo, bisa nkaho ari agasuzuguro. Batima M23 kubica ifite ishingiro, dore ko harimo umwe bivugwa neza ko yafashwe ari muzima, ariko kandi bikaba biteganywa ko ashobora kuzerekanwa itangazamakuru agasobanura byinshi cyane mu gihe M23 yaba yamaze kubyemera. Inkuru iragira iti guturuka mu masaha nk'abiri ashize humvikanye imirwano ikomeye cyane. Benshi bemeza neza ko M23 yayobyaga amarari kumbi ifite abasirikare bakomeye cyane bari muri operasiyo hano Kawere zaje gutuma abakomando babo nyine b'igisirikare cya M23 bahitana ku buryo barashe abasirikare b'abacancuro ahafatiwe umwe mpiri. Bane bivugwa neza ko bapfuye undi agafatwa mpiri. Ibi rero biragaragaza neza ko ari nayo mpamvu igisirikare cya leta ya Kongo cyakomeje kugorwa n'urugamba rwo ku butaka nyuma y'uko drone bari bafite zabafashaga kuguruka ndetse zikaza kurekura ibisasu biremereye cyane. Abazigurutsaga bamaze kwicwa ndetse ibintu biteye agahinda. Ni inkuru ituruka ahangaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru, yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kiri mu gahinda gakomeye cyane. Abasipesiyaliste mu bijyanye na drone bamaze kwicwa. Ubundi benshi bibaza uko bano bapfuye mu gihe bo batagaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, ahubwo bari mu bice by'inyuma aho ngaho bohereza drone bitewe n'ibirometero babwiwe ndetse n'aho urugamba rugeze, bakaza kuba batunguwe rero n'abakomando ba M23 byemezwa neza ko ishobora kuba yamaze kuyobya amarari. Mu kuyobya amarari ikaza kwatakira ahitwa Kinigi. Mu kwatakira Kinigi akomeje kubera imirwano ikomeye cyane. Ubwo hano hose ni mu bice bya Rubaya hakomezaga kubera imirwano ikomeye cyane, ndetse nyine werekeza Rubaya mu isantere ntabwo ari hafi cyane, ni mu birometero hafi 27 ugana kuri 30. Aha rero M23 ikimara kwashumika hari kuvuga amasasu menshi cyane, ingabo za leta ya Kongo zahise zitangira kuba ariho zerekeza imbaraga. Iri tsinda ry'abasirikare ba Special Force ba M23 nibo bahise bazira berekana neza ko ari abantu badasanzwe, bahita bica ku buryo bukomeye cyane. Aba basirikare bari baherereye Kawere bakoreshaga drone n'ibikoresho bimwe na bimwe biratwarwa, ibindi birangizwa ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana abacancuro bagera kuri 4 bamaze kwasiga ubuzima. Iyi nkuru benshi bacyumva bahise bavuga neza ko aba basirikare b'abacancuro batigeze bumva na rimwe, kuko bagiye bahanwa na nyakwigendera Wiringoma ubwo yabafatiraga mu mujyi wa Goma, ndetse bisa nkaho batumvishe bagiye bakomeza bagaruka binjira ku butaka bw'u Burundi. Kuri ubu rero bongeye kuba bagandagurwa, ibintu benshi bagaragaza neza ko ari isomo rikomeye cyane, ndetse bamwe banifuza ko uwafashwe ari muzima M23 yakabaye imwerekana kugira ngo bize kubera n'abandi urugero. Ibi rero birakomeza kugenda bigaragaza aho urugamba ruri kugana kugeza ubu benshi baremeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho kiri kugenda gitsinda urugamba. Imirwano irakomeje, benshi bavuga neza ko kugeza ubu nta gahenge na gato y'igisirikare cya leta ya Kongo kiri guherezwa na M23 nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ni agahinda gakomeye cyane ku barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kwisanga batakaje imbaraga zabo nyinshi cyane mu bijyanye no gukoresha ikirere. Ubu tuvugana Kawere na marira atemba. Inkuru yaje gutaha Kinshasa kwa Tshisekedi, aho yaje kubwirwa neza ko izi drone zakoreshwaga zitakongera gukoreshwa kuko zimwe zangijwe mu bikoresho byazikoreshaga. Abandi
bagaragaza neza ko ari ibintu bisa naho bibabaje cyane, ariko benshi berekana neza ko igisirikare cya leta ya Kongo aho urugamba rugeze ubu ngubu bari kurutsindwa mu buryo budasubirwaho. Ni agahinda gakomeye cyane rero, aho bamwe bakomeje kugenda bagaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyakabaye cyemera ibyo gisabwa, nubwo atari ko bimeze. Ahitwa Gatoyi naho hongeye kumvikana ibiturika biremereye cyane, ahitwa Mushebere aha ni muri Basisi hongeye kugaragara imirwano bisa nk'ari wazarendo zari zagarutse inyuma zigerageza kugaba ibirindiro bikomeye cyane kuri izi ngabo z'igisirikare cya leta ya Kongo. Ni agahinda kongeye kugaragara ku maso y'abasirikare ba Kongo nyuma y'uko wazarendo zari zashyizwe imbere zacucumiwe rimwe mu kuraswamo amakompura nk'uko byagiye byemezwa n'abakurikiranye iyi mirwano. Bavuga neza ko igisirikare cya M23 cyatunguye ndetse kikababaza ku buryo bukomeye cyane abawazarendo bari babwiwe neza ko aribo bafite uburyo bworoshye bwo guhangana na M23 ku mirongo y'imbere, birangira baje ariko bahaguye. Kugeza kuri ubu ngubu bivugwa neza ko n'abaturage bakomeje kubona imirambo hano muri Masisi Gasheberi y'abawazarendo barimo nabo bari basanzwe bazi bamaze kugwa muri iyi mirwano. Ubu tuvugana rero hari kumvikana amasasu makeya nayo akumvikana ashiyemo igihe, ibintu bisa naho rero bikomeje kugaragaza ko imirwano iri kugenda ikendera muri ibice M23. Operasiyo zayo zisa naho zamaze kugenda zigera ku ntego nk'uko bigenda bitangazwa. Ubu tuvugana rero harakomeza kugenda hagaragara patrouille ikomeye cyane abasirikare ba M23 mu bice bitandukanye bazenguruka baringunda umutekano nyuma y'ibitero bikomeye byari bimaze iminsi. Ubu tuvugana agahenge gasa naho katangiye kugaruka muri aya masaha, ariko benshi bemeza neza ko ubwa agahenge kari kugaruka ariho ingabo za leta ya Kongo ziba zinaniriwe ubundi uko ziba ziterenga yaba mu baturage aho zibonye hose mu gihe ziba zifite akabaraga, ariko bisa nkaho zamaze kugenda zitsindwa ndetse zirukanwe kure mu birometero bya kure. Abasirikare ba M23 babashije gukorera ibitendo bikomeye cyane, babasha kwica ku buryo bukomeye cyane abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo. Abasirikare bagera kuri 2 bafite ipeti rya general, amakuru atugaragariza neza ko ari bo bamaze kugwa kuri uru rugamba. Ibintu biteye agahinda ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'amarira ku buryo bukomeye cyane. Ibi ndabigusesengurira urumva byinshi cyane. Nanone reka mbe mvuye Rubaya gatoya ndagaruka nkubwira urupfu rw'abasirikare uko baciwe imitwe mite nkujyana hepfo Masisi nkubwire neza ko ahitwa Bukinanyana. Ubu tuvugana umuvugizi wa M23 wungirije yamaze gutangaza neza ko nta gisirikare cya leta ya Kongo cyangwa wazarendo kihabarizwa. Ibi kandi bikaba byari byamaze no gushimangirwa na Emmanuel Ndizeye Rutebuka, umuyobozi wa Masisi. Amakuru aravuga neza ko imirwano yakomeje kubera hariya mu bice bya Bukinanyana ndetse aha ni muri Basisi hakomeje kugenda habera ibitendo bikomeye cyane. Ni muri secteur ya Gatoyi nyine birumvikana ibitendo bikomeye cyane, nkubwira n'imirwano ikomeye cyane ariko yibanzemo ibikoresho bya gikomando, aho hagiye hagaragara ibice by'imibiri y'abasirikare ku ruhande rwa wazarendo. Bivugwa neza ko bicwa n'intare za Sarambwe kuko hakoreshejwe ibikoresho bisa naho hari ibya gakondo cyane abakomando basanzwe bifashisha, kubera ko amasasu ntabwo yumvikanye cyane kuko zari imbunda ntoya nanone zifashishwa n'abakomando. Iyi mirwano yari ikabije ku buryo bivugwa neza ko impamvu hapfuye abasirikare benshi cyane ari uko hakoreshejwe izi ntwaro kandi basaga buri wese ari gushaka inzira. Aba basirikare rero bivugwa neza ko bapfuye abenshi ari abawazarendo ahangaha neza muri izi nce za Masisi ahitwa Bukinanyana muri segiteri ya Gatoyi, ndetse nk'uko byagiye bitangazwa n'umuyobozi wa Masisi. Ibi turabikubwira, ndakubwira neza ahitwa Runigi hongeye kunigirwa ku buryo bukomeye cyane. Abasirikare b'abarundi benshi ntabwo bari bazi ko ingabo z'abarundi zongeye kugera muri Kivu y'Amajyaruguru. Abahageze raundi ya mbere hafi 1/2 bavuga neza ko cyaguye ahitwa Runingi ndetse n'ahitwa Rushiha. Ubu ngubu nibyo ndibugusobanurire cyane. Ndakubwira neza ko ubu ngiye guhera kuri iyi nkuru ikomeye cyane yemeza neza urupfu rw'abajenerali babiri igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bishwe baciwe imitwe. Ubu tuvugana n'agahinda gakomeye cyane, n'amarira atemba ku maso y'abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo gutakaza abasirikare babiri bafite amapeta aremereye cyane
cyane ndetse arimo abajenerali nk'uko bigenda bigaragazwa. Aba basirikare kandi amakuru avuga neza ko baguye Cyugi, ahangaha neza ni muri Rubaya nyine neza mu mirwano ikomeye cyane yahabereye. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ibyabayeho bisa naho bigoye ndetse bisa naho ari umutwaro uremereye cyane bakorewe, kuko amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyamaze kwataka ku buryo bukomeye cyane bari kwa divansinga, kuko bumvaga neza ko 23 ishobora kuza gukora withdraw maze bikaza kuborohera, kuko bari bakoresheje imbaraga z'umurengera, nyamara mu byo bakoze bibagiye kudefendinga ibice bituruka inyuma. Niyo intare za Sarambwe zaje kumera nkaho zibagose ziturika imbere n'inyuma. Sasu menshi cyane yakomeje kuvugwa ndetse akomeza no kumvikana. Igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyazanye intwaro zemereye cyane zo mu bwoko bwa BM, ntabwo zigeze zibafasha kuko abasirikare bo mu itsinda rikomeye cyane rya Special Force rya 23 baturutse inyuma niyo babashije kurasa abasirikare bakuru basaga n'abari gutanga komande cyangwa se bakamandinga bebura urugamba ku bari imbere kuri front line. Aba barashwe baturutswe inyuma, ibintu byabaje ku buryo bukomeye cyane abasirikare ba leta ya Kongo muri rusange bari ku rugamba. Imasasu yakomeje kuvuga hagatoyi biza gutuma ndetse abasirikare basaga naho bari gukorera kava cyangwa se bari kurindira umutekano w'abakuru. Bakimara kuraswa hahise hamera ikibaye nka operasiyo ikomeye cyane, abasirikare barafatwa. Mu gufatwa rero mu masasu menshi cyane bagerageza kwirwanaho ndetse bisa nkaho ariho baciriwe imitwe nk'uko bigenda bitangazwa. Nuko inkuru mbi cyane y'agahinda yongera kwakirwa mu gisirikare cya leta ya Kongo nk'uko amakuru yagiye abigaragaza. Ubu tuvugana haracyumvikana ibiturika biremereye cyane, ariko abasirikare ba leta ya Kongo basa n'abamaze gucika intege nyuma yo gutakaza abasirikare bakomeye cyane baciwe imitwe. Ibintu byagaragaje neza ikimeze nk'agasuzuguro kwisanga abasirikare nk'aba baciwe imitwe, bigaragaza neza ko ubwirinzi bari bafite cyangwa se n'abari babacungiye umutekano basaga naho badafite imbaraga zihagije. Ariko benshi nanone bayobewe ukuntu 23 yari iri ku mirongo y'imbere ihangana, bahanganye barebana. Haje kugaragara itsinda ry'abasirikare bazenguruka baza guturuka inyuma ahaba bayobora urugamba bari baherereye, ibyatumye bahita basiga n'ubuzima. Ibintu birakomeye cyane hano mu bice bya Kawere ndetse na Cyugi na Kinigi, ibintu ntabwo byoroshye na gatoya. Twimanukire muri segiteri ya Gatoyi, angani muri territoire ya Masisi ahitwa Bukinanyana. Ubu tuvugana 23 irimo irahabyinira ndetse yamaze kuyigarurira 100% nk'uko tubikesha Emmanuel Ndizeye Rutebuka, umuyobozi wa Masisi, kandi bigatangazwa na 23. Ni mu mirwano yamaze umwanya utari munini cyane, bivuga neza ko aka gace ka Bukinanyana ndetse kegeranye n'ahitwa Gasenyi imirwano yakomeje kugenda ihumvikana, ibyaje gutuma igisirikare cya 23 kibasha no kuba cyakongera kuyisubiza 100%. Ubu tuvugana nta basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo cyangwa abazarendo babarizwa muri ibi bice bitandukanye na mbere uko byari bimeze. Habarizwaga abasirikare bake gusa nanone humvikanye ibiturika biremereye nko mu minota 30 ishize, aho abasirikare benshi cyane 23 bagaragaye basa naho bari kuri standby bategereje ko bahangana n'uwari wese uri kugerageza kwataka ibi bice. Nanone ubu tuvugana intare za Sarambwe ziragaragara mu bice bitandukanye byaha muri Masisi, nk'ahitwa Bukinanyana, ahitwa Gasenyi, ahitwa Runigi, ahitwa Rushiha ndetse n'ahitwa Nyakibiga, ndetse aha hose haragaragara abasirikare b'igisirikare cya 23 tutaretse na Mushebere. Ubu rero birumvikana neza ko uduce twinshi twa Masisi ubu dusa naho turinzwe ku buryo bukomeye cyane, ndetse ingabo za wazalendo zitakongera kuhamenera mu buryo buzoroheye. 23 ndetse ifatikanyije n'amadubu bongeye guhangana ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ubu tuvugana imiborogo ni myinshi, abasirikare 45 nibo imirambo yabo yagaragaye. Ni abasoda b'u Burundi baguye muri iyi mirwano mu nkundura ikomeye cyane yo kurimbura Minembwe, ndetse bisa nk'aho ibi bisirikare byombi yaba FARDC na FDNB ya perezida w'igihugu cy'u Burundi bakomeje umugambi ukomeye cyane wo kurimbura Minembwe ngo nta mbabazi. Ibintu birakomeye, ibintu biraza kugenda gute ko amaraso ari kumeneka cyane kuri ubu butaka? Ibi ndabikubwira nabyo muri aya makuru, ariko ndahita manuka gato
gatoya ahitwa Sange M23 hari mu bice yarekuye hongeye kugaragara imirwano ikomeye cyane. Uribaza ngo ninde wagarutse Sange kuza gukubitiza ingabo z'abarundi kuri uru rwego kugeza ubwo zongeye gusubira inyuma zirukanka amasigamana zigasiga bimwe mu bikoresho mu gihe M23 itari kibarizwa muri ibi bice. Ibi byose ndabigusobanurira, ni story nyinshi cyane zigezweho ku mirongo y'imbere ku rugamba biturika biravuga hakurya mu Burundi bisa nkaho ibintu bitameze neza. Nyene cyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi asa n'uwicariye intebe ishyushye, ingaruka z'abasirikare be, amaraso ari kumeneka yatangiye kumubazwa. Ibi byose ndabigusobanurira makanya gato maze nkubwire byinshi cyane bigezweho. Ni ibintu bigezweho rero bisobanura ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo, ubwo turahera muri Kivu y'Amajyaruguru, ahangaha ni muri hirya ya za Masisi muri ibice, ariko ubwo turajya za Rubaya, ahangaha hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane nk'uko amakuru bigaragaza. Igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje guhangana na M23 mu duce dutandukanye, ndetse bisa nkaho igisirikare cya M23 cyiteguye uru rugamba kuko bari bazi neza ko M23 izaterwa ndetse ikaza guterwa n'igisirikare cya leta ya Kongo gikamije kubakura muri ibi bice bamaze kwigarurira, by'umwihariko kugira ngo barebe ko bakongera kwegera ahaturuka amabuye y'agaciro. Ibirombe bya Rubaya byo bikomeje kuberamo imirwano, ariko kandi M23 isa naho yajyanye imirwano kure, ahari ibirombe birimo amakampani acukura mu nyungu za M23. Izi ngabo ntabwo zemerewe kuhagera mu kongera gukora ibitero bikomeye cyane byari byerekeza Rubaya mu isantere. M23 niho yabashije kuba yahangana n'izi ngabo za leta ya Kongo. Ubu tuvugana hafatiwe ibikoresho by'intambara M23 ibyaka izi ngabo za Kongo. Amakuru aragaragaza neza ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Kongo baguye muri iyi mirwano. Abaturage bakomeje kugenda bafata amashusho n'amafoto y'imirambo y'abasirikare, dore ko neza bari benda kwinjira Rubaya mu isantere, intare za Sarambwe zigatabara. Igisirikare cya Kongo mu kurwana ku butaka gisa naho kitari kwisanzura neza, kuko amadrone menshi cyane muri iyi minsi amaze iminsi hanurwa nyuma y'uko M23 izanye uburyo bushya bw'ubwirinzi bugendanwa busa nkaho ari kimeze nka tanka nini cyane y'ikimodoka yirindwa ndetse igendanwa mu buryo bugaragara. Aha rero hakaba ariho haturuka sinyare ziba zifatikanyije n'ubwirinzi bwa Goma nk'uko benshi bagenda babisobanura, bikaza gutuma yaba drone ndetse n'ibi bibombe biremereye cyane binyuzwa mu kirere byari byarazengereje M23 binateralizwa, bikaza gusandazwa mu buryo bukomeye cyane bitaragira hasi, aho bigira hasi byamaze kwangirika ntibize kugera ku ntego. Ibi rero nabyo byatumye igisirikare cya leta ya Kongo gifata ingamba zikomeye cyane zo kongera imbaraga zo ku butaka, nubwo biri kubagora. Intare za Sarambwe zongeye kubacucumira muri ibice neza bya Rubaya, aho abaturage bongeye kubona imirambo y'ingabo za leta irambaraye mu muhanda, amaraso arimo aratemba, ni agahenda gakomeye cyane. Hakurya Kinshasa bongeye kwakira inkuru y'akababaro ku byabereye muri ibi bice nk'uko bitangazwa, ariko kandi benshi bakavuga neza ko yishatarirwa, kuko iki gisirikare cya leta ya Kongo nibura muri iyi minsi 4 bakoze ibitero 3 bikomeye cyane muri ibi bice bagerageza kwamburamo M23 Rubaya, nyamara ntibigeze bibahira na gatoya. Kuri ubu rero benshi bavugaga neza ko atari bwo byari bigiye kubahira, ndetse uretse ko bahatakarije abasirikare n'intwaro nyinshi nk'uko byagiye bigaragara. Ni ibintu bikomeye cyane. Rubaya hakomeje kugenda habera imirwano, aho igisirikare cya leta ya Kongo kiri kugerageza kwinjira hariya mu isantere, ndetse kugira ngo baze kubona uko baza kongera kuyigarurira maze bafunga imihanda yerekeza mu birombe. M23 ibyo yakomeje kugenda ibi mu buryo bwo kubikora mu buryo bugaragara. Ibintu ntabwo byoroshye, ntabwo ari Rubaya gusa ari kubera imirwano. Ndakubwira neza ko neza hafi na Puezero ku munara hejuru ingabo z'abarundi zongeye guhura n'uruva gusenya. Ese byagenze bite? M23 amadubu bafashe umwanzuro ukomeye cyane. Izi ngabo za twirwanaho zifatikanyije na M23 bakubita batababariye, ndetse baja guhigika izi ngabo za leta ya Kongo. Imirwano yabaye, ndetse bisa nkaho abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda bahangana mu buryo bweruye n'iki gisirikare cya twirwanaho ndetse n'igisirikare cya M23, aho abarundi nabo bari bamwe mu bari kuri front line, ariko ntabwo byaje kuborohera na gatoya. Inkuru zituruka ku butaka bwa Kongo zivuga neza ko ingabo z'u Burundi zagowe ku buryo bukomeye cyane n'ibitero by'umunsi, kugeza ubwo abasirikare babo bagaragaye imirambo myinshi yabo yaguye nzira ku rugamba. Aha rero byagoye izi ngabo za leta ya Kongo, ubwo abasore b'amadubu bazamukaga ndetse bakaza gusakirana
guhangana ku buryo bukomeye cyane n'izi ngabo za leta nyine, aho benshi bavuga neza ko ingabo za M23 zagize role nini cyane muri iyi mirwano, ibyaje gutuma bigora igisirikare cya leta ya Kongo nk'ibyabaye Sange. Bamwe bari kwibaza ngo Sange ninde uhari ko M23 yaharekuye, ninde uri gukomeza gukubita izi ngabo z'abarundi. Hagaragaye ingabo z'abarundi zongera kwirukanka amasigamana muri ibice zituruka Sange zerekeza mu bice bya za Kabunambo, ariko kandi bitaboroheye na gatoya kuko ntabwo ari hafi. Aha basaga n'abari guhunga ku buryo bukomeye cyane. Benshi bemeza neza ko M23 ikibarimo nubwo batarabimenya muri rusange. Abacancuro noneho baje ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Si abazungu gusa ahubwo harimo ngo n'abirabura. Abacancuro bivugwa neza ko biganjemo abaturutse mu bihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo. Aba kandi bikavugwa neza ko baje mu matsinda agera kuri 2. Aba kandi ngo bafite intwaro zo mu bwoko bwa BM24 Combat. Izi ni intwaro ziremereye cyane, ariko kandi aba bamaze no kuba bagira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, bahita bambukira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo banyuze ku mupaka wa Kavimvira. Ibintu bisa naho bikomeye cyane. M23 yamaze gukurura amakuru, ariko benshi bamaze kugaragaza neza ko aba bacancuro nabo bisa nkaho nta gikomeye bazakora, kuko biganjemo abari mu myaka yigiye hejuru. Ibisa n'iby'ababanje ndetse n'abandi bagiye baza bakananirwa, ndetse bakananirwa guhangana na M23. N'amakuru agezweho none asobanura neza ko igisirikare cya M23 cyamaze kumenya aya makuru, ndetse cyane yamenye batarahagera kuko byagiye binugwanugwa binyuze mu butasi. Bikavugwa neza ko hari abacancuro bazakirwa ku butaka bw'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye. Aba bacancuro kandi bivugwa neza ko baje bafite bimwe mu bikoresho byabo bitoya by'ibanze. Izindi ntwaro zaturutse ku butaka bw'u Burundi bivugwa neza ko ziri mu ntwaro nshya u Burundi berutse kugura. Ibi rero biraza gusobanura iki? Amakuru aravuga neza ko M23 ishobora kuba igiye kongererwa akazi gakomeye cyane, ariko nanone benshi bakavuga neza ko aba bacancuro nta gishya baje gukora. Iyi misozi ntibayimenyereye. AFC M23 yabatsindiye mu bice bitandukanye kugeza ubwo batangiye komongana, bagatangira gusaba inzira mu bihugu by'ibituranyi, ndetse bikaza kurangira banayihawe. M23 iravuga neza ko nta mbabazi yakongera kugirira aba bacancuro mu gihe imaze iminsi igaragaza operasiyo zikomeye cyane iri gukora n'ubundi ku bacancuro. Kuri ubu rero amakuru aragaragaza neza ko M23 isa naho iri mu ngamba nshya, ndetse ikomeje kugenda yigira imbere. Aba baravuga neza ko M23 ubu isa naho yari ifite amakuru, ndetse ariyo mpamvu yigije intwaro ziremereye imbere. M23 nayo ifite izi ntwaro, nubwo bivugwa neza ko iz'u Burundi zisa naho ari nshya, ndetse zizifashishwa n'aba bacancuro. Izi zo mu bwoko bwa M24 ndetse n'intwaro ziremereye cyane za BM24 Combat, izi kandi zikaba zirasakure. M23 nayo ifite imbunda ku musozi wa Kabunambo ya mbere. Iyi mbunda nayo yo mu bwoko bwa BM24 Combat, kandi akaba ari ikimodoka kinini cyane kiba kiriho imbunda hejuru kisheringa mu birometero bya kure. Ndetse bivugwa neza ko aba bacancuro nubwo baje, ariko batangiye gutungurwa ku buryo bukomeye cyane n'imiterere y'ahangaha, ndetse bigasa naho kuzaharwanira bizabagora. M23 yamaze kumetiriza iki kibuga, ndetse isa naho yamaze kukimemoriza ku buryo bizagorana kugira ngo habe hagira uyikura muri ibi bice. Amakuru atugira haravuga neza ko M23 ku munsi w'ejo, nk'uko twabibabwiye mu nkuru zacu, hari amakuru yavugaga neza ko hari intwaro ziremereye cyane zavuye kuri main stock Igoma ku bubiko bunini bw'intwaro bwa M23. Izi ntwaro ngo ziza kuzanwa neza, zimwe zinyuzwa mu kiyaga cya Kivu, izindi zinyuzwa y'ubutaka, biza kurangira zigejejwe i Bukavu, aho zahise zinyuzwa hano za Kamanyora zerekeza hano muri ibi bice bya Uvira. Benshi bakavuga neza ko M23 yasaga naho yamaze kumenya amakuru, ndetse ishaka uko yageza izi ntwaro zo guhangana n'aba bacancuro ku mirongo y'imbere. Amakuru aravuga neza kandi ko aba bacancuro baje noneho atarabo kuba bajya ku makompyuta ngo bakoreshe ikirere gusa, hashobora kuzahita hifashishwa aba bacancuro mu bitero bimwe na bimwe byo ku butaka. Bamwe bati aba bacancuro nta gikomeye cyane bagiye guhindura kuri ubu butaka. Nanone abandi bakavuga neza ko abacancuro nanone bashobora kuba bagiye gusimbura ingabo z'u Burundi zisa naho zitangiye kunanirwa. Benshi bakavuga neza ko nta musirikare uwo ari wese aho yaba aturutse naho bwo haza umunyamerika ushobora gusimbura akamaro
ko ingabo z'u Burundi zagaragaje muri ibice ni ibice Burundi buhana imbibi n'igihugu cya Kongo baba basa naho bari kurwanira ku butaka bamenyereye ndetse imiterere y'ubutaka ikaba imwe ndetse n'ahantu baba basanzwe bareba dore ko abenshi bari n'abaturanyi b'ibi bice bya Uvira ndetse n'ahandi bikaza kugorana kugira ngo uze kuba waza kuba usimbura ingabo z'u Burundi ngo ukora akazi zakoze muri ibi bice ndetse benshi baravuga neza ko aba bacanshuro nabo bashobora kuzaririmba urwo babonye nta cyizere benshi bari kubaha kuko baravuga neza ko ntaho bataniye n'abaje ndetse bakagenda abandi bakavuga neza ko aba bacanshuro uretse kuba baje kwirira udufaranga ugereranyije imyaka yabo umuto ashobora kuba afite muri 48 hafi 50 bikavugwa neza ko aba ari abashinga imitwe isa naho ariyo kwirira amafaranga muri Afurika kuko abenshi n'ubundi bagiye bazi neza ko muri Afurika bashobora kuba bakirwanisha nk'imiheto ahubwo bagiye batungurwa no gusanga hari ingabo zikomeye cyane zitrained nk'ibyo baboneye igoma ibi rero nibyo bikomeje kugenda bigaragara ni inkuru zigezweho zivuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi we akomeje gushyigikira ndetse no gufasha uwari wese ushaka kuza kurwana ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ingabo ze nawe zikomeje kuhagwa ubanza akomeje kubikora kugira ngo arebe ko ingabo ze umurindi cyangwa se impfu zikomeje kugenda zizizaho zibe zagabanuka maze umurindi wa 23 uze kuba wagabanuka nyamara benshi baravuga neza ko ibi ntacyo bishobora kumufasha kuko abasirikare mu gihe bakiri kuri ubutaka bazapfa kuko nibo bashyirwa imbere kuko biba bisa nkaho aribo bari trained kurusha n'ingabo za leta ya Kongo FARDC ariko kuba bari trained ibyo ntibakuraho gupfa kuko 23 ntabwo byoroshye kuyinjirira ndetse no kuza kuba wayikura mu birindiro abacanshuro bageze kuri ubutaka bivugwa neza ko bari mu mubare wa 60 ndetse na 70 iyo ni groupe ya mbere hakaza n'indi groupe irimo 35 aba nanone bikavugwa neza ko umubare wabo ari bake badashobora kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba ahubwo bashobora kuzifashishwa mu gutanga amasomo atandukanye ya gisirikare ibi turaza kubimenya nidutangira kubona bari kugaragara dore ko ibitero byo biba buri saha turaza kugenda tubabwira ibya bacanshuro 23 niba nabo itaza kugenda ibanyuzaho akanyafu nkuko yagiye ibikora ibintu ntabwo byoroshye ibintu bisa naho bitari bworohera iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse na 23 kuko iyo ibanya abacanshuro yitirya karungu kagira ngo yari yamavubi ibitero bisa naho bigiye kuba bishya benshi barabinuganuga rwose muri uyu mujyi wa Uvira kwa Cyugi ahitwa Cyugi 23 imaze kuhafatira abasirikare bagera kuri 4 b'igisirikare cya leta ya Kongo bivugwa neza ko ari bamwe mu bari bayoboye operasiyo zo kwisubiza Rubaya ndetse n'ibindi bice by'inkengero zaho ubu tuvugana nta waza kumenya aho barengeye gusa intare za Salambwe zirabafite turaza kumenya byinshi cyane muri iyi nkuru ko operasiyo yagenze ndetse n'ibyinshi cyane igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kugenda akihahombera ibintu birakomeye cyane ntabwo byoroshye na gatoya turakubwira n'amakuru ari kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo bimeze gute amadubu yarwirwanaho izi ngabo z'abanyamurenge n'abarundi hariya na FARDC na Wazalendo hari guca uwambaye intare za Salambwe zirimo ziragerageza gukavaringa ndetse zigafasha twirwaneho kugira ngo ikomeze kurwana kuri iyi misozi ya Minembwe ibintu birakomeye cyane ni inkuru yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri ahitwa Masisi cyamaze gukora tombe y'uduce dutandukanye Bukinanyana Gashenyi ndetse na Runigi ndetse n'ahitwa Rushiha ndetse n'ahitwa na Kigano ubu tuvugana rero utu duce twose twamaze kugenda tugaragaramo ingabo za 23 nk'uko tubikesha Emmanuel Ndizeye Rutebuka umuyobozi wa Masisi iyi territoire yavuze neza ko intare za Salambwe zamaze kongera kwisubiza ibice byinshi cyane byari byaramaze kugenda birekurwa ndetse nyuma yo kugisirikare cya Kongo cyabagabyeho ibitero bikomeye cyane bikaza kurangira baharekuye amakuru aragaragaza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo kigaragaza ibimenyetso byinshi cyane byemeza neza ko uko urugamba rumeze kugeza ubu ngubu abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari kugenda bikura mu mirwano ahitwa Runigiho bivugwa neza ko 23 yahiciye abasirikare benshi cyane muri iyi mirwano yabereye
bateye Masisi kugira ngo bigarurire utu duce nk'uko byagiye bitangazwa. Ariko nanone ahitwa Gatoyi, ni muri segiteri ya Gatoyi nyine ubu tuvugana naho M23 isa naho hafi ya hose yahigaruriye, ari naho harimo ibi bice bya Masisi nkomeje kugenda nkubwira. Intare za Sarambwe zigaruriye, imirwano irakomeje, ariko igihangayikishije benshi nuko abaturage bongeye kugaragara bahunga ibintu byari bimaze iminsi bitagaragara muri ibi bice. Intare za Sarambwe zikomeje kugenda zishyira abaturage mu buzima binyuze mu bayobozi bayobora aka gace ka Masisi, Rutebuka uyu nguyu ndetse n'abandi bayoborana aka gace bakomeje kugenda bahumuriza abaturage bababwira neza ko bagomba gusubira mu buzima busanzwe ndetse bagakomeza imirimo yabo. Gusa nanone amakuru aragaragaza neza ko intare za Sarambwe zo zitari kuryama, zikomeje kwa divansinga. Ubwo twageze mu birometero bigera kuri 32 uturutse Rubaya, ahitwa Gakwere ndetse n'ahitwa Kinigi. Ubu tuvuganaho ibiri kuhaba bisa nkaho bitewe ubwoba ndetse bisa nkaho bitigeze bihaba ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Intare za Sarambwe zirimo zirabaga neza nta kinyamuginga. Abo za leta ya Kongo zirimo ziragerageza kugaruka kugaba ibitero muri ibi bice. Ubu tuvugana hitwa Cyugi niho hamaze gufatirwa abasirikare bakomeye b'igisirikare cya leta ya Kongo. Bivuga neza ko intare za Sarambwe zigiye guhita zibanyuruza mu buryo bukomeye cyane. N'abasirikare bivuga neza ko ari bamwe mu bayoboye urugamba rwo kuza kugaba ibitero hano Rubaya. Intare za Sarambwe zamaze kubacakira mu buryo budasubirwaho, ndetse hakaza kugaragara amakuru yemeza neza ko abangaba ari bamwe mu bari bahedinze delegation y'ingabo zaba FARDC ndetse FDLR ndetse na Wazalendo bari kugaba ibitero muri iki gice cyose cya Rubaya hafi n'ibirombe. Ibirometero bari basigaje kugira ngo bagere hafi n'ibirombe n'ibirometero bigera kuri 25. Aha rero niho bafatiwe, ndetse bivugwa neza ko hanaguye abasirikare benshi cyane b'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Gusa benshi bakomeje guhamagarana ku mirongo ya telefone kugira ngo haze kumenyekana icyabaye, kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo by'umwihariko bakuru baze kwisanga mu maboko y'intare za Sarambwe. Bamwe bati ni akagambane. Leta ya Kinshasa ikomeje kuvuga neza ko M23 ikomeza kugenda yumviriza bimwe mu byo bavuga kuri telefone, aho bemeza neza ko intare za Sarambwe zamaze kwinjirira itumanaho ryabo ku buryo bisa nkaho ikintu cyose bavuze kiba cyamaze kujya hanze mu buryo batifuza. Nanone bikomeje kugorana hakurya mu bice bya Minembwe ndetse na Mikenke. Ubu tuvugana Amaduba akomeje kwesurana ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cy'abarundi twirwaneho na FARDC nyine nk'uko bigaragara. Izi ngabo kandi z'abanyamurenge za twirwaneho nakubwiraga ko arizo zikomeje kwesurana n'abarundi ndetse na Wazalendo na FARDC muri ibi bice, aho M23 iri kugenda ibafasha mu buryo butandukanye. Haragaragara ibiturika biremereye cyane byerekeza Puezero hafi n'umunara, ariko izi ngabo za twirwaneho Amaduba agakomeza kugenda arekura amasasu menshi cyane yiganjemo aya muri za mbunda ntoya zisanzwe zikoreshwa na twirwaneho, bikaza kubangamira ku buryo bukomeye cyane iki gisirikare cya leta ya Kongo kuba bazamuka ngo bagere hano hafi n'umunara, aho byaborohera gukontorora imihana itandukanye yo mwabiri ya bice. Ubu tuvugana Amadubu akomeje gufashwa na M23 ndetse bagaragaza ubufatanye kuko n'ubundi gahunda n'intego bafite ari zimwe. Ku mirongo y'imbere ku rugamba igisirikare cya leta ya Kongo cyakajije umurego ku bitero binyuze ku butaka biri gukoresha tanka nini z'intambara ndetse n'intwaro ziremereye, aho byamaze kugaragara neza ko Tshisekedi n'ingabo ze bashaka gukura mu ibirometero bigera kuri 30 ngo babe bakigarurira ibi birombe bya Rubaya. Ariko M23 yababanye ibamba, yakomeje kugenda ibakubita ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana ibiturika biremereye cyane biranyuranyuranamo, abaturage bongeye kugaragara muri ibice bahunga ibintu bitari biherutse. Ibintu bimeze nabi cyane, ndetse ndakubwira n'izindi nkuru zikomeye cyane ziri kuvugwa za Masisi, aho Emmanuel Ndizeye Rutebuka, uyu ni umuyobozi wa Masisi, yamaze gutanga amatangazo agera kuri 2 yihutirwa cyane. Ndi bubikubwire ndetse turaza gusobanukirwa byinshi cyane mu biri kuvugwa ahitwa Gasenyi, aha ni muri Masisi. Ibintu rero bimeze nabi cyane, ntabwo byoroshye. Reka mbere kuri iyi nkuru ikomeye cyane yemeza neza ko ahangaha neza katikati mu mujyi wa Goma kuri Serena Hotel, aha ni mu mujyi wa Goma nyine hafi neza n'ikiyaga cya Kivu, hamaze kuba inama ikomeye cyane ya Etat Major ya M23. Ni inama yagombaga gufatirwamo ibyemezo bikomeye bikakaye, ndetse ibyemezo bisa nkaho ari ibyemezo nta kuka nk'uko byatangajwe na Generali Nziramakenga Emmanuel uzwi nka
General Sultan Makenga wamaze kuyobora n'inama ndetse yafatiwemo imyanzuro ngiye kukubwira. Perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye araza kwisanga ari mu marira akomeye cyane. Intare zasarambwe mu myanzuro yafatiwe muri iyi nama uwa mbere. U Burundi mu gihe bwa budakuye abasirikare babwo ku butaka bwa Kongo by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo ku butaka bwa Uvira n'inkengero zaho ndetse na Minembwe na Mikenke aho bakomeje kurimbura abanyamurenge. Na 23 yiteguye gutangira guhangana n'u Burundi byeruye ndetse intambara ikambuka ikaba yagira za Gitega ndetse na Bujumbura. Ibibombe biremereye cyane ngo byarateguwe, imbunda ziremereye cyane zaraziteye ku misozi ya Kabunambi, zose ziracyari mu bice 23 yimukiyemo BM24 Combat, imbunda zirasakure. Ibi byose ngo birateguye mu gihe perezida w'igihugu cy'u Burundi yabakomeje kuvunira ibiti mu matwi maze akaza kwinangira ku kijyanye no kuba yakura abasirikare be nyine kuri ubu butaka bwa Kongo. Uyu ni umwanzuro wafatiwe muri iyi nama ndetse aho bivugwa neza ko ugomba guhita ukurikizwa ku buryo bukomeye cyane. Imirwano yarabaye mu bihe bitandukanye ariko igisirikare cya 23 ntitigeze gishaka kurasa cyangwa se ngo cyambuke umupaka kijya hakurya ku butaka bw'u Burundi. Aha rero niho benshi bavugaga neza ko 23 iri kwitwara nka leta runaka itari kwitwara nk'inyeshyamba, ariko bisa nkaho ibyo kugira diplomasi ndetse mu buryo busa naho bukabije intare zasarambwe zamaze kubishyira hasi mu myanzuro yafatiwe muri iyi nama. Kugeza ubu igisa naho ari ukuba bagiye gutitiza leta y'u Burundi byo bisa nkaho byamaze kurangira ndetse byamaze kuba confirmed. Igisigaye ni itariki ndetse n'amasaha za guhabwa perezida w'igihugu cy'u Burundi kuba yamaze gukura aba basirikare be ku butaka bwa Kongo, dore ko binagaragara neza ko aribo bakomeje kugenda bica abanyamurenge nk'uko bigenda bigaragara. Nanone ni ibintu bisa naho byakomeje kuba agaterera nzamba ka nyina wa nzamba. Benshi baravuga neza ko undi mwanzuro ukomeye cyane ari umwanzuro wafashwe, ariko benshi bavuga neza ko ugoye, ariko bagaragaje uko uyu mwanzuro ugiye gushyirwa mu bikorwa. Ni ibitero bikomeye cyane ngo byerekeza Kinshasa ya gahunda yo gukuraho leta ya Wajinga nk'uko uyu mugabo utetse 23 cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo mu 23 General Sultan Makenga yakomeje kugenda bitangaza. Batangiye kwataka ibice bitandukanye ndetse yaje kubibuza neza ko uretse ibice bya Warikare ndetse na hariya mu ntara ya Tropo, ubwo no kuba ku kibuga cy'indege cya Kisangani, aha hose hakomeje kugabwa ibitero. Yavuze neza ko ari umugambi bateguye ndetse ko na Kinshasa bari kugenda bayataka. Abasore n'inkumi bakoze amasomo akomeye cyane ya gisirikare biteguye kwataka ku buryo bukomeye cyane nk'uko biri kugenda bigaragara. Ibi nabyo rero byamaze gushyirwa mu nyigo ndetse ubu tuvugana uyu mushinga nawo wo gutera Kinshasa watangiye ndetse no kubahirizwa nk'uko byatangajwe. Uyu mugabo General Nziramakenga Emmanuel akimara kubivuga ndetse dore ko abasore bo ngo bari bamaze kugenda bitegura. Ikindi kigezweho aka kanya ni ibintu bigaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu komeje kugenda bigura intege mu bijyanye no kubahiriza ibiganiro by'amahoro byasinywe mu bice bitandukanye. Hari amasezerano ya Washington, hari amasezerano yabereye mu Busuwisi ndetse n'ayabereye i Doha muri Qatar. Amasezerano ya Washington benshi bimeza neza ko ari yagiye gukora kuri Tshisekedi kuko leta zunze ubumwe za Amerika yamaze kugenda irakara. Ibi rero biravuga neza ko 23 ibijyanye no kuba yasabwa kuva mu bice bimwe cyangwa ibindi ngo kugira amasezerano yubahirizwe nayo yamaze kubitera utwatsi ndetse yamaze gufata umwanzuro w'uko ishobora kwisubiza ibice yarekuye kugira ngo habe haganirwa ku kijyanye n'icyagarura amahoro. Ngayo nguko inama yize kuri izi ngingo ndetse zigiye kuba zazengereza zigahindura byinshi cyane ku butaka bwa Kongo. Aha rero ndahita nkwambukana nkujyane hakurya muri Kivu y'Amajyepfo, ariko mbere uko tujya muri Kivu y'Amajyepfo haravugwa ibisa naho ari ibintu bidasanzwe kuba 23 yongeye gukubitira igisirikare cya leta ya Kongo mu birometero bigera kuri 30 uturutse hariya za Rubaya. Ingabo za leta ya Kongo zari zagabye ibitero bikomeye cyane byerekeza muri iki gice cya Rubaya ndetse n'inkengero zaho nk'uko bigaragara, ariko kandi intare zasarambwe zabashije kubahagarika ndetse mu buryo buboroheye cyane. Ibintu bisa naho biteje inkeke no kwibaza byinshi cyane mu bijyanye n'uko iki gisirikare cya leta ya Kongo gishobora kongera kwisuganya kikaba cyatsinda urugamba. Kugeza ubu Tshisekedi yongeye gukora ibishobora kumukoraho we n'igisirikare cye. Ibi ndabikubwira.
nanone bitewe n'icyorezo cya Ebola, amakuru agezweho aremeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo nacyo cyamaze kwisangamo Ebola ku buryo bukomeye cyane. Ibi kandi byamaze no kugera mu ikipe nkuru y'igihugu ya football Leopard, aho bivugwa neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kubwira iki gihugu cya Kongo ko kwitabira amarushanwa y'igikombe cy'isi azabera mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse n'ahandi. Ahangaha abatemerewe kuhagera mu gihe iki cyorezo cya Ebola gikomeje kuba gica ibintu kuri ubutaka. Ibi ntabwo turi bubitindemo byo, ariko kandi nabyo ni inkuru ziba zigezweho ziri kuvugwa ku butaka bwa Kongo. Ngana kujyana muri Kivu y'Amajyepfo nkubwire ibikomeje kuhabera. Abasirikare 3 b'Abarundi bafashwe mpiri nyuma y'uko bivuzwe neza ko bari barimo batembera mu bice by'inkengero za Plene, bakomeza kugenda bareba ibice 23 yarekuye, ndetse aho batanafite ibirindiro byinshi kugeza ubu. Aba rero bivugwa neza ko baje kwisanga baguye mu gaco k'abasore. Bivugwa neza ko bashobora kuba ari abasore babarizwa mu biriya bice. Benshi bemeza neza ko ari abasirikare ba 23 ariko batambaye imyenda ya gisirikare, bahita babafata. Ibintu bivugwa neza ko aba bari banafite n'intwaro babasha kurasana, ariko abasirikare 3 b'Abarundi bafashwe mpiri. Ibyo benshi bavuga neza ko nabyo ari inkuru zatunguranye mu biriya bice bya Plene do Ruzizi. Ni ibintu bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi. Amatora y'umukuru w'igihugu umwaka utaha yamaze kugenda azamo kidobya. Ibintu birakomeye, ni izi nkuru ngiye kukuganirira. Ni ibintu bikomeye cyane rero byemeza neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bongeye kuba bategura ibitero bikomeye cyane kandi bakabikora bakanabigeraho. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo bagabye ibitero mu birindiro by'ingabo za 23 by'umwihariko igice kirindirwamo ibi birombe bya Rubaya bisanzwe bizwimo kubamo amabuye y'agaciro ya koruta kurusha mu kindi gihugu icyo aricyo cyose ku isi. Aya mabuye y'agaciro ya koruta rero yacukurwaga muri ibi bice nk'uko n'ubundi bigikomeje, aho amakampani y'Abashinwa ari yakorana na 23 mu gucukura no gutunganya amabuye. Rero igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kuhagaba ibitero bikomeye cyane bigamije kuhambura 23. Ibintu bisa nkaho byateye ubwoba benshi barebaga ibi ngibi. Banavuga neza ko ibi bitero bitari bigamije ahubwo kujya hano mu bice biri gucukurwamo amabuye y'agaciro, ahubwo target yari hari ya Rubaya neza mu isantere no mu bice bitandukanye bituyemo abaturage. Aha niho havuye izi drone zarashe mu bice abaturage barizwamo. Kugeza ubu amakuru akagaragaza neza ko abaturage barashwe, benshi bapfuye, ndetse harashwe ikizwi nka guest house. Ni inzu nini bivugwa neza ko ari za Joseph Kabila wahoze utegeka igihugu cya Kongo. Izi nzu kandi zikaba zakira abashyitsi, harimo abazungu ndetse n'abandi ba mukerarugendo basura ibi bice, ndetse nk'uko bigaragara ni ibice bikungahaye. Haba hari abantu benshi ndetse batandukanye baza gukora ubushakashatsi, baza kugira ibindi bitandukanye. Aba bose abenshi bifashisha izi nzu za Joseph Kabila. Bivugwa neza ko ari ama guest house yaraherereye mu abira bice. Yamishweho urufaya rw'amasasu n'izi drone z'igisirikare cya leta ya Kongo. Abazungu bamwe bari muri izi nzu, bivugwa neza ko harimo abapfuye. Hagaragaye umuriro mwinshi cyane. Aha benshi baremeza neza ko ibi ari ibyaha bikomeye cyane. Amashusho magufi yakomeje gusirikira ku mbuga nkoranyambaga n'amafoto yerekana ibi bitero bikomeye cyane. Abantu benshi bakomeje kuvuga neza ko ingabo za leta ya Kongo zirimo zirakora amakosa akomeye cyane mu buryo bukomeye. Ibi rero benshi barakomeje kugenda babishimangira, bavuga neza ko intambara aho igeze, igisirikare cya leta ya Kongo kirimo kirakora amakosa akomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba kugeza kuri ubu ngubu. Ndetse benshi bakavuga neza ko Tshisekedi n'izi ngabo ze bari bakwiye gufatirwa ibihano bitandukanye, nuko ubu ngubu bamwe bari kubigaragaza nkaho ari ibitero byo kwirwanaho, ndetse bisa nkaho ari ibitero bisanzwe byo ku rugamba, mu gihe ibice barashemo mu by'ukuri nta birindiro by'ingabo bahanganye zari zihari. Biro birateza ikibazo gikomeye cyane. Aba bazungu n'abashyitsi basuye Kongo bamaze kwicwa, abaturage bo byabayeze kuba akamenyero. Ibi rero byatumye imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu yongera guhamagara Tshisekedi. Kuri ubu barasobanura byinshi cyane. Ni ibintu bikomeye cyane, ariko reka dute tunyura no kuri aka gakuru kavuga neza ko abasirikare b'Abarundi bagera kuri 3 bafatiwe muri Plene do Ruzizi. Bafashwe nabo bita ko ari intasi za 23 zinafite intwara ariko zitambaye imyenda ya gisirikare, zatunguranye muri ibice zikaza kubacakira. Ibyo benshi bemeza neza ko 23 ngo ifite ubutasi bukomeye cyane muri ibi bice. Ibintu ntabwo byoroshye cyane. Nanone ikipe y'igihugu ya leta
leta ya Kongo ikipe ya football. Bivugwa neza ko nyuma y'uko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bagaragayemo Ebola ku rwego rwo hejuru, ni ikipe y'igihugu cya Kongo bashobora kutitabira igikombe cy'isi kizabera mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada, ndetse aho bivugwa neza ko abangaba bamaze kugaragaramo icyorezo cya Ebola nabo, maze bikazatuma bashobora kutitabira. Ndetse ibi nabyo birakomeza kugenda bigira aho bihurira na politiki, aho benshi bavuga neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje gutangira gutsikamira Tshisekedi mu buryo burindire gite ko igisirikare cya FCM23 muri operasiyo ikomeye cyane. Bivugwa neza ko Sukhoi 25 ubundi yahagurukiraga ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye hani ku butaka bw'u Burundi, ikaza ku muvuduko udasanzwe igatangira kurekura amakompora igeze mu bice bya Mikenke aho ibirasa Minembwe. Ngira ngo mwagiye mubibona abanyamurenge abarimo General Sematama ndetse n'abandi mu gisirikare bagenda berekana aho ibikompora bya Sukhoi 25 byagiye bicukura, ndetse bisa nkaho bari bagamije kurasa bagasenya iyi mihana ya Minembwe hose hatuye abaturage. Kuri ubu rero iyi Sukhoi 25 ntabwo yagombaga guhagurukira ku butaka bw'u Burundi. Bisa naho iki kirere iza igisirikare cya 23 cyamaze kugenda gitagetinga uko kigenda kidisturbinga ndetse no kugerageza kuyihanura, nubwo biba bitoroshye, ndetse yaje kuruba ijyanwa ku kibuga cy'indege cya Kisangani, aho bivugwa neza ko ariho yagombaga guhagurukira. Ho ni hafi iza irasa izenguruka yigendera ndetse igasiga ihagize amatungo. Nyamara 23 ibi ntabwo yari kubyemera, yahise itegura operasiyo ikomeye cyane, operasiyo karahabutaka, operasiyo isa naho ifite imbaraga z'umurengera. Biravugwa neza ko igisirikare cya FCM23 cyakoze operasiyo isa naho ariyo kujya kwangiza iyi Sukhoi 25, kandi byagezweho. Amakompora 6 yose yarashwe kuri Sukhoi 25 yari herereye ku kibuga cy'indege cya Kisangani, yaje gutuma iyi Sukhoi yangizwa, ndetse biza kurangira iyi Sukhoi igize ikibazo gikomeye cyane ku buryo itashobora kongera guhaguruka. Amakuru aravuga neza ko ibi rero byatumye igisirikare cya 23 cyongera kugina intsinzi. Iyi ni intsinzi ikomeye cyane mu guhangana na Sukhoi, ku buryo ushobora kuza kuyiburizamo kuza kukurasa, ndetse ukayiburizamo kuza kugabaho ibitero. Mu by'ukuri ibitero byo mu kirere bikomeye cyane byagiye bigaragaza ndetse bigaragara ko byagiye bishegesha ku buryo bukomeye cyane igisirikare cya FCM23, kandi ni mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo cyaguze ibikoresho byinshi cyane. 23 iza kubona ko ishobora kutabona ubwirinzi bw'ikirere ishyira hose, ndetse amakompura ndetse n'intwaro zo guhanura iyi Sukhoi biba bisa naho byihagazeho, dore ko ushobora no kubikoresha ntibigere ku ntego. 23 niyo mpamvu iri kugifata operasiyo, igafata initiative yo gukora ibitero nk'ibi ngibi byo kujya kwangiriza ibi bikoresho aho biri mu gihe biba bitarajya ku rugamba. Ibi rero byahawe izina rikomeye cyane yo kuvuga neza ko ari operasiyo umucunguzi. Abanyamurenge nibo bazanye ibi ngibi 23 yamaze kuba yagera ku ntego, ariko biravugwa neza ko ingabo z'abarundi zimo ziraririra mu myotsi. Abasoda b'u Burundi bari bahawe order yo kuza kwataka banyuze muri Plaine de Ruzizi, maze ingabo za leta ya Kongo FARDC ziri kumwe na Wazalendo bakaza kunyura kuri kote ya Mikenke neza ngo bagana Puezero ku munara. Ibi rero byaje byose kuzamba kuko iyi Sukhoi bivugwa neza ko iyo igiye gutambuka igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi baba bari tayari kugira ngo baze guprofitira mu kuguhungabana kw'abasirikare ba 23, kuko iki kidege kiba kirimbura cyane kirekura amakompora ku buryo ubusanga gishobora gukubita kompora neza umusozi ukabarengaho. Ibi rero nibyo 23 yarwanyije. Abarundi igitero bari gukora bahise bagihagarika, kuko bisa naho icyari kubacira inzira cyari cyamaze kwangizwa ndetse bitagikunze. Ibi rero nibyo biri gutuma abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC basa n'abarira mu myotsi. Ingabo z'u Burundi zari zamaze kwikokinga, ndetse nizo zari zihedinze, kuko nizo zari bwatakire ku gice kirimo ingabo zikomeye cyane za 23 hariya muri Plaine. Ibi rero byaje kurangira bitagezweho, indege ntiyahagurutse. Igisirikare cya 23 amakompura 6 neza Kisangani. Aha rero si ubwa mbere 23 ibikoze, ngira ngo mwabyumvishe. Dr Oscar Barinda, umwe mu bavugizi ba 23, avuga neza ko 23
igaba ibitero bimwe na bimwe. Icyo gihe yari yabikoze nanone Kisangani aho yangije amadrone ndetse n'abacancuro bayakoreshaga baza guhita banimuka. Ibi byatangajwe na Oscar Barinda, umuyobozi muri M23, wavuze neza ko M23 ibi bitero bikora mu rwego rwo kuburizamo ibi bisasu ndetse n'ibibombe biba byapanzwe kuza kuyirasaho. Ibi rero M23 yongeye kubisubiramo, amakompura 6 yose yangije SKO 25 dore ko yaguye ari urufaya hano muri iki kibuga cy'indege cya Kisangani. Aha rero M23 ibi ngibi ibikoze biba birenze kuba yafatira intwaro nyinshi kica abasirikare, kuko iki kidege cyarayizengereje cyane. Kandi ngira ngo murabizi ko igisirikare cya leta ya Kongo zari SKO 3, ubu nkeka ko iyi ariyo yari isigaye kuko izindi zagiye zihanurwa, izindi zagiye zangizwa. Ngira ngo iya mbere yasigaye Igoma, mwarabibonye mu ntambara yasigaye Igoma, ubwo yasigaye ebyiri, indi nayo yaje guhanurirwa niba ari Kavumu hafi aho. None ubu amakuru agezweho aragaragaza neza ko yari isigaye ishobora kuba ari iyi ngiyi yonyine, maze igisirikare cya leta ya Kongo gihangana na M23 banyuze ku butaka. Sibyo ko banafite n'amadrone nyine bagomba gukoresha, izi drone zo mu bwoko bwa CH4. Ibi ariko ntabwo biba bikomeye cyane nko kuza guhangana n'iki kidege cya SKO 25 kiba gifite ubushobozi bwo gukurura amashusho, amajwi. Iki kintu ni kibi cyane, kiba gikurura, gifite amakamera akurura neza neza no munsi y'ibuye, kiba kikureba neza neza, kirekura kompura aho muherereye mwese mukaza kugenda mubaza ibibaye. Ibi rero M23 yabigezeho, abasore rwose benshi baherereye mu bice bitandukanye bya Minembwe bakomeye amashyi M23 amadu, baravuga bati ibi ni ibintu byari bikenewe ndetse ni igikorwa cy'ubutwari M23 ikoze. Ibi rero byahaye M23 avantage ikomeye cyane, benshi batabasore bakwiye kwigurira akantu ndetse bakaza kwishimira iki gikorwa bakoze. Utaza kumva ngo ni Kisangani ukagira ngo M23 iri hafi aho, no operasiyo yakozwe yo kuza guca ahatandukanye kugira ngo baze kwegera aho bashobora kurekura aya marokete yerekeza kuri iki kibuga cy'indege cya Kisangani. Kandi si ubwa mbere babikoze, maze igisirikare cya leta ya Kongo kikagenda kibeshya ngo ni ikibuga cy'indege ngo cy'abaturage cyamaze kwangizwa kugira ngo M23 ibe yafatirwa ibihano. Byagiye bivugwa cyane ko M23 ngo yataye ikibuga cy'indege gikoreshwa n'abaturage ngo cya Kisangani. Mu by'ukuri hano hamaze guhinduka nk'ikibuga cy'indege cya gisirikare. Ibi byose igisirikare cya leta ya Kongo kiba kivuga aba ari ugushyashyariza M23 yongeye kubakosora ku buryo bukomeye cyane. Ingabo za leta ya Kongo zongeye gutungurwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho iki gisirikare cya leta ya Kongo M23 yongeye kugitunguza drone y'intambara nk'uko amakuru agenda bigaragaza, mu bitero bikomeye cyane byari bikoresheje ibimodoka by'intambara ndetse na bya burende bikomeye cyane. BM24 combat imbunda zirasakure ibi bimodoka byari byamaze kugezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Igisirikare cya leta ya Kongo cyasaga n'igishaka kurimbura kitababariye n'ibice bya Kivu y'Amajyaruguru hafi na za Rubayaho. Igisirikare cya leta ya Kongo kiri gushaka kwisubiza ibirombe ndetse n'ibindi bice bya Rubaya. Nkubwira neza ko ubu tuvugana umuriro uri kwaka. M23 yifashishije drone y'intambara mu bwoko bwa kamikazi, niyo yabashije kuba yagabanya umuvuduko w'ibi bimodoka ndetse n'ibitwaro by'ingabo za leta ya Kongo byabashije gushya bigakongoka. General Makenga Emmanuel uyu kandi akaba yamaze kongera kwihanangiriza Tshisekedi dusa n'urukuririra mu myotsi kugeza kuri ubu ngubu. Ni inkuru ikomeye cyane igaragaza ubushongore bwa M23 bwongeye kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ibi ndaje mbikubwira uko iyi operasiyo yose yagenze. Ndakubwira neza ko mu nkengero nanone z'umujyi wa Goma hongeye kugaragara abasaga n'abagambanyi. Bivugwa neza ko ari maneko z'igisirikare cya leta ya Kongo nk'uko benshi bakomeje kugenda babisobanura. Izi maneko benshi bavuga neza ko arizo zikomeje kugenda zigerageza kumenya ibice birimo bamwe mu bayobozi ba M23 ndetse kugira ngo abakoresha drone baze kumenya uko baza gukora izi operasiyo zabo. Ni agahinda gakomeye cyane kuri aba kuko bamaze gucakirwa bagera kuri 6 muri fuyi ikomeye cyane yakozwe na M23 binyuze mu butasi. Ntabwo nanone byoroshye iyo nkuru ndayikubwira, ariko ndabanza nanone nkuzengurutse za Rubaya, nanone ningukura Rubaya ndahita nkujyana muri Kivu y'Amajyepfo hafi n'umupaka w'u Burundi na Kongo, aho ngiye kugaragara imirambo y'abasirikare b'u Burundi bagera kuri 12. Ibintu byakomeje gutera benshi cyane kwibaza aba basirikare bishwe nande, bapfuye gute? Ibintu ntabwo byoroshye. Ni inkuru zikomeye cyane rero zigaragaza neza ko igitero cy'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyari igitero gikoranye imbaraga z'umurenge